Wow, mantap, besar. Hati licin. Allah Akbar. Iko. Iko anu gua. Sawit luar biasa nih. Jatuh sampai terbang nih. Ini efek ini puasa nih. Lita capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yatim-yatim, disingkat dengan Y2. Ya namanya puasa. Puasa pelan-pelan. Alon-alon asal lakon. Sebelah kanan aja sekarang, kalau nggak mau kanan aja. Turun terus. Oh. Puasa lemas puasa. Puasa lemas. Ada satu yang tenggelam. Licin tenggelam satu. Wow, mantap, besar. Hati licin. Allah Akbar. Iko. Iko anu gua.
sawit luar biasa nih, jatuh sampai terbang nih. Ini efek ini puasa nih, pelita capek. Ini anak muda nih, kerja sama yang baik ini bersama anak lanang. Hati-hati ya. Alhamdulillah sudah langsir ya dari bawah sebelah sana tadi kita langsir nih. Alhamdulillah nih, buahnya nih lumayan, panen raya nih. Kita langsir lagi teman-teman ya. Semangat terus panen sawit, semangat terus berpuasa bulan Ramadan, sukses terus, amin amin ya robbal alamin. Ini anak lanang panen sawit. Ini di desa Alus-Alus ya, Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Semeru, Aceh. Abang Supran naik mobil nih. Ya. Enak nih Abang Supran. Naik sawit nih. Hania nih Abang Supran nih. Panen sawit nih Abang Supran nih. Ya nih naik mobil nih. Ya.